Ngaluenga mata upu se fulu lima o le finaunga i le Peritome. Na o ifo fo inisi tangata mai utaia, malato wa o antu i le auso e whaape antu. A whaia le Peritome ina o tau pe o le tua Mose, e le mawhai o na whaola ina o tau. Sa te lele upu e se male fefina wa yo i lanto ma Paulo ma Panapa. O na lato to tofile ia Paulo ma Panapa, a toa maisi o i lanto. Ia wa ele au apostolo matoa ina Yerusalema, ile neifi naunga. Wa molia fo ilanto ele ekalesia, wa uyatu ilanto ifo enie Samaria. Wa fa matala ina atu wa ile liliu mayonu ese. Wa fa tupu atu fo ile oli tele ile au uso umalava. Wa ilanto Yerusalema, o Natalia leo ilanto ele ekalesia, male au apostolo matoa ina. Ua la folofola ina atu me tele ua whaia ele atua i la ua. O na tutuma i le o isi o le itu a inga le au wharosaio e ua whaatua tua. Ua whapeane. E tatau o na Peritome ina i la tau. Ma whai atu i ante i la tau ia tausire tu la whono Mose. O na whapata leo le au apostolo matoa ina filifili i le nei mea. Ua telele fifina wai o na tūle o Peteru i lunga. Wa whape atu i ante i lantou. Le au soe, wa utau i loa wa lewa o na filifili e le antua so tātou. Ia langona mai e tangata onu esele upo le tala le lei lo nei ngutu, ma lantou tatonu i ai. O le atua foi o le sa i lia loto. Wa moli mau o ia i ante i lantou i lo na foa i atu le nganga pa ia i ante i lantou. Peio i tātou nei. Wana le fa ese ina fo yo i tātou ma i lantou ilo na wha mamaina o lantou loto i le whaatua tua. O le nei, se ale mea tau te wha ono atua i le atua ilo o tau wha e antu. I ua le au so ole amo ua le la vātau ave o tātou tamaa, po i tātou nei. Ai peitai, ua tātou ta ofi, o le alofa tu no le alio Yesu ke riso e whaola i nai i tātou, whaapeio i lantou lava. O na whaalolongo le o le tootele umalava, ma whaalongolongo mai i a Panapa ma Paulo, o loo whaamatala i nātou whailonga ma vāvenga i tele, ua whaia e le antua inu ese i la ua. Ua umala upu, o na whai mai leo i ankopo ua whaapia mai. Se mai, le au soe, whaalongo mai ia i a te au. Ua tala ina mai e Simona i le urua i sila o le atua inu ese, e mauai se nuu molo na suafa. Ua au fatasi fo i male nei mea upo le au profeta, pei o na tusia. A mawai nei mea au te fo iatu, ma auto e whaile fale o tavita ua pau, ma auto e atiae mea le petia o iai, ma toi whaantuina. Ina isa ili antu i le li itangata ua totoe, manu umalava o e ua whaingoina i lo uingoa, ua whetalai mai ai le ali, o le na te whaia nei mea uma. Ua silafia i le antua na ngā ruenga umalava, talu mai le vavau. O le nei, o lo ulea manatu, ia so ia le whaalave lave i tangata o nuu ese, ua li liu mai i le antua. A ia tusi antu i ante i lantou, ia tau mamao i lantou i mea leanga i fasia mo tupua, ma le whaitaanga, ma mea titina ma le toto. A waan talu o tupulanga na mua ua ia Mose, e ua tāla i ante ia i lea ai ma lea ai. O whaita wina i sunako i sampati umalava. Ona le leia i lea au apostolo matoia ina, a toa ma le ekalesia uma. E filifili ma au ina atu i Antioka whaatasi ma Paulo ma Panapa, ni o lantou tangata, o yuta i ngoia pasapa a toa masila, o tangata ua tā ua i le auso, ua tusi atu nei upu ia ave i lantou, o loo alolo whaatu le au apostolo, matoia ina, a toa ma le auso i le auso o tangata onu ese o i Antioka, ma Sulia, ma Kilikia. Ua mātou whaalongo atu, ua whaatupuina lo o tau atu vale nisi, e na o atu sa i ante i mātou, i a lantou upu, ma lantou whaaliliu ese o tau loto ua whape atu,
ia peri tomeina o tou, ma ia tausi le tū la fono. Mātou te le ipolo ai antuai. O le mea lea, ua le lei ai mātou nei ua whaapotopoto ma le lotonga tasi. E filifili ma awina atu ia te o tou tangata, whaatasi mo mātou uso pele o pānapa ma Paulo. O tangata ia, ua tuula fo ina o la ua ola o na o le suafa o lo tātou wali i o Yesu Keriso. O le mele ua mātou a awantua i a yuta masila, la te tauatu fo i a la ua upu i a lava mea. Awa ua le leile nganga pa ia ma i mātou nei. Ia le whae e antu se tasi a venga i ante o tou. Na o nei mea e tatau, ia wha mamao o tou i mea fasia mo tupua. Ma le toto, ma mea titina, ma le whaitaanga, a whaitou te tau mamao ma nei mea, e le lei ai o tou, ia o tou manuia. Ua tuina atu i lantou weo, ono o atu leo i lantou i anetioka. Ua whaapotopoto mai foia i lantou le moto tangata, ua tu antu ai le tusi. Ua latou whaitau wina, ono oli leo i lantou, ono oli whaamawhanawhananga. O yuta fo i masila, a wao perfeta i la ua la whaamawhanawhana atu, ma whaamalosi antu i le auso i upu e tele. Ua la whaipo ai, o na tuina atu leo i la ua le auso i a o ma le manuia, i le au apostolo. A ua le lei a sila e nofo ai pea. O Paulo fo i mapanapa ua no nofo i la ua i anetioka, ma isi fo i e toa tele. Wao ma fola atu le afionga le alii. Ua mawai si aso, ona whai atu leo Paulo i ampanapa. I nata fo i antu ia. Ta asia si antu i o ta uso i ai umalava, sa tata la i ai le afionga le alii, pe fa pe fea i lantou. Aua loto panapa i lantou wo ma Yoane, o le ua ingoa i a Mareko. Aua manatu Paulo, e le tatau no lantou wo, ma le naru ese i ante i la ua i pafulia, ma ua le o ma i la ua i le ngaruenga. Ona ti ngā tele leo loto, ua tea ese ai i la ua. Ona la o le o panapa ma Mareko, ua fola wantu i kuperu. A ua filfilia e Paulo ia sila, malu atu, ua tu ina atu o ia le auso i le alofa tu noa o le atua. Ua uiane o ia i suria ma kilikia, ua wha malosi e kalesia.